الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palangungan sing kami amoy imalok kam waktu ini. Alhamdulillah, yari nisab kita niyo ha jaman na to ini. Amoy jaman lauta parsupuan sin guru na to mulia. Yari bihayaon kato taniyo insyaallah. Dimihil pengajian serta pagpatumtong kato taniyo na insya ini maklum na laon sin kita kilahan na singkatan bang siyari magpakaawot bihan hawaktu ini insya aun hiya hamparo lang tama taod biya mga pakarajaan sumakawain mga yadto na katantan ikarayaw rakato tanyo insyaallah subhanahu wa ta'ala labi-labi na tuod tungod paparkala sin pag-akama insyaallah subhanahu wa ta'ala biyayaon dahil pagsukur na ito pa Allah subhanahu wa ta'ala yari na isab siya kato tanyo supaya makarhil kato biya mga pangajian biya na sinari sampay panumtong amuin hika bulat sin pangatayan na ito insyaallah subhanahu wa ta'ala di na magpalukay itukbal ko yung guru na ito kalasaan wayron na rukayin din kan Sheikh Abdul Wahid Kiram wal yatafaddal siyadatuhu maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بكتابه إلى يوم الدين. اللهم اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. Mga katutay manghuran palanggungan haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Muna magsarang syukur na isab kita niyo pamahasot si Allah hakatan ni'mat iyanughara niya kato ni'mat nakatatampal nakatawakan nakatatapok wajib kato taniyo tumukbali sin pagsarang syukur kaniya sarta pujihon na to in mahasot si Allah siyara in nagpapanjari siyara in Tuhan amuin mapatot na to pudjihon sarta sa sangdulan singkatan pagkaradyaan sing kita niyo. Damikyan mangayo kita niyo doa kaniya bangmayan in kita niyo masi-masi pa anugharaan niya riziki sarta umul ikabatok na to paraan kasabunalan sarta ikapag-ibadat na to iban in kita niyo bangman masi-masi niya pahidayatan patattapo na kasabunalan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Harom ini mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala kumawa kita pangadjian deng ha mga pagtagon al-aqidah sabab sin in pagkaradyaan ini pagkarunguan tanahadya in mga kalimat biasing kalimat al-aqidah at tawakan aqidah sin ahlus sunnati wal jamaah at tawakan daranta pagkarunguhan iban mataod mag-uwak-uwak in siya lamud ahlus sunnati wal jamaah sumagawa aun waktu misan in kalimah
hambuok kalima word biya na sing kalimat al-aqidah aun waktu rin niya pagkaingatan uno to din kamatunan sing pag-ianon al-aqidah at tawakan pagtagon ahlus sunna wal jamaa mataod da isab dahil mga muslimin di nila raisab kaingatan at tawakan wala nila patuod kaya pahaman marayaw bang uno in pag-ianon long na ahlus sunnati wal jamaa tiap-tiap hang katauring kato maggulal in siya yaon na akida sin ahlus sunna wal jamaa sumakawa bang tayad tubandingon in pagdakwa niya yadto hikarita hibanding hakabayaan sin syara kapang hindo sin Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam aun waktu dia sin layo sin subangan iwan sadlupan in pamaham niya hatungong sin akida at tawakan ahlus sunnati wal jamaa dahil sabab yan pini ko kanyo in topic maudo na to harom ini inuton na to kawaon in pagtaon al aqida at tawakan biya na sin ahlus sunnati wal jamaa supaya kapahaman na to marayaw mapinig na to marayaw nyumok-nyok halawm sin pangatayan na to marayaw im mga daran magkasabot sing mga ulama kuno-kuno na to ma-encounter kabakan karunguan nakiya ingatan na to na yung kamatunan sim mga kalimat amoy daran na to pagkarunguan sarta kaanggawtaan iban mahinang sing tiap-tiap ginhawabaran si kita na insyaallah subhanahu wa ta'ala in pagtagon al-aqidah bang siya bahasa hunta at tawakan hikari paluga pabahasa kiyawa siya yan ding hakalima al-aqdu in kalimat al-aqdu amunalaw na ar-rabt hati niyamun hukutun rabattuhu ay hiyukot ko wal ithaq imana sin ithaq hati niya pakahukutun was subut sibudad hati niya patattapun pahukutun wal ihkam imana sin ihkam parayawn hati niya inasal sin akida sin imana sin kalimat al akida insiya ini kiyawa siya rin hakalimat magpahukot maghukot magpatattap magpakaugot bang siya habahasa adapun bang siya hapangatud na sin syara hapangatud na sin mga ulama hakama tunan na among kabayaan sin syara pagtawon al istilah in aqida pagtawon mga ummat muslimin siya na inilaong na al-imanu al-jazimu billah amo nalaw na in pag-iman jazim gawgot pag-iman gawgot pa Allah subhanahu wa ta'ala wa bima yajibu lahu min at-tauhid iban uno-uno na innawajib tungod madto pa Allah subhanahu wa ta'ala ring ha mga pagtauhid kamuyad to in pag-akida pag-iman gawgot simpangatayan pa Allah iban uno-uno na in wajib tungod pa Allah ring ha mga pagtauhid inyan akida wal imanu bimalaikatihi wa kutubihi sarta pag-iman mo gawgot halawm sin jantong mo mag-iman kaw ha mga kamalaikatan si mahasut si Allah kumahagad kaw wa kutubihi iban sin kakitab-kitaban niya kitab piaturun sing mahasut si Allah
maun pa mga kanabihan. Suway mo yadto kahakaron. Biya na sin Taurah, kitab at Taurah. Biya turun madtukan Nabiyullah Musa alaihi salam. Kitab al-Injil. Damik yan, biya turun madtukan Nabiyullah Isa alaihi salam. Mataod mga kakitab-kitaban, piyaramad to pa mga kaiwanan kanabihan, biya na sin Suhuf Ibrahim, iban na sin kaiwanan kitab, sarta lamod na runhaon in kitab, kahinapusan kitab, amunain, biya turun mari, panabi na to junjungan Muhammadun alaihi salatu wassalam, amunain al-Qur'anu al-Karim, amuin masi-masi, yari halaw sin lima, sin mga muslimin, halaw sin mga lima si mga muslimin sampay pabihaon. Hati niya amunin lamot ng pag-iman ha ka malaikatan sin Allah. In Allah Ta'ala mataod malaika. Kaya panjari sila rin ang mga sahaya, in mga malaikat. Sarta in mga malaikat la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. In mga malaikat, di sila magmamaasihat. Madto pa Allah subhanahu wa ta'ala ang isa bining sifat nila. Uno-uno indaakan kanila si mahasut si Allah, di sila rumugtol, di sila sumulang sa miyamagad sila uno-uning kabayaan sin Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, hihinang nila uno-uning indaakan kanila. Iba ng mga malaikat landuin taod nila. Sampay di matong hadith si Nabi sallallahu alaihi wasallam aun dito hatasin langit Baitul Ma'mur tiap-tiap adlaw sumud man to pa Baitul Ma'mur ito hatasin langit kapituan nga ibo tiap-tiap adlaw kapituan nga ibo malaikat sumud man to pa Baitul Ma'mur sumujud ang pagumuha in mga malaikat yaduri na yadto magbalik sampay pa adlaw kiyama. Tali ako no inbanos si malaikat sin Allah. Damikyan in malaikat sin Allah jinisan in kahalan aun mga malaikat sin Allah aun pikpik niya matna wa thulatha wa ruba aun din ang mga malaikat duwain pikpik aun din ang mga malaikat tuwing pikpik, aun din ang mga malaikat upating pikpik, yazidu fil khalqi ma yasha. At tawakan, aun pa piyalawisin Allah Ta'ala, di na to kaingatan bihadiin, in kapapanjarisin Allah Ta'ala ang mga kamalaikatan. Misan hadya in Jibril, mataod pikpik niya. In maksud, in pagyanon al-aqida, lamod na in pag-iman mo haka malaikatan sin Allah, biya na sinasabot tayo sin kakitab-kitaban. Wa rusulihi, iwan pag-iman mo haka rasulan na paturun, na para sin Allah subhanahu wa ta'ala hatiap-tiap ummah. Na mataod day sab karasulan na paturun at tawakan naraak bukod na paturon, naraak sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ma khala min ummatin illa wa fiha nadhir. Wayroon nakauna, wayroon ummat sa hingga aun doon haon na paras ng Allah ta'ala rasul. Naman dai kanila, di makna mataod day sa rasul na paturon sin Allah. Lamod na in Muhammadun alayhi salatu wassalam. Wal yawmil akhir, pag-iman mo adlaw akhirah, adlaw susungon, adlaw kubol, adlaw kiyamat, adlaw paghisab, sulga, ibang signal ka ininilamon sa suway gawgot ng pangatayan. Wal qadari khairihi wa syarrih, mag-iman ka ha qadar. Uno-uno yung qadar hiparatong sin Allah Ta'ala, mangi na kaatawakan marayaw, pag-imanan mo yun. Sabab uhos na yan, kiyalo kisi mahasud si Allah, at tiap-tiap na papanjari maripapabaw, singgumi hawayroon pa siya na papanjari, asal in ajal niya, in kadar niya, uhos na piyapanjari si Allah. So ay mo ito kakaroon. Hangkan na, bang aw di matungkay mo musibat, in yan tumtumang kadar.
Nalawain usaha mo, iniyan kadar kay mo. Way ikaw nakaasawa, iniyan kadar. Way ikaw nakabana, iniyan kadar. So way mo yan tayo maunin yan asal nan tiyo program sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa di isab kita man jari imyan long taabang bihad to rin nakaako man di na ako himinang asal da ubos na po program sin Allah. Di isabin to man jari kita imyan bihad to. Sabab di taray sab kaingatan uno in program kato sin Allah. Sabab di hilang kita sin Allah ta'ala akal pikilan. Ini rad ha mga tao mag-iyan misan salong na rin na ako mag-ibadat. Di na ako magsambahayang. Asal dalawang namang ako kaya sulat tao sulwa da ako. Mga kulong na kaya sulat tao narka da ako. Isa sabihin nagbayad na kay min ikaw tao narka ato kan ikaw tao sulwa. Di hilan ko pikilan. Di mo kaingatan. Suway ko magtali, suway ko himinang, ini ko di action Allah Ta'ala. Di ta kaingatan ulit padyatuhon sin Allah. So inyan to pag-imanan mo. Iban na law na wabima yatafarra'u an hadhihi al-usul wa yalhaqu biha. Iban uno-uno na insi mga reng ha mga usulan yadto. Uno-uno na insi mga reng ha mga amalan, panghati reng ha mga hinang iban sin simugpat na magtuhad to suway man to pagkakaroon. Mimma huwa min usulid din amun lamod deng ha mga usul sin pag-akamasin kita. So rihay ni mga umat muslimin, timarang nakato yung pag-ianon al-aqida. Dahil naman habahasa, iman sin istila, timarang nakato. Hati niya pag-iman, gawgot ha mga nasabot yan to kataan. Bima na imano siya, nagtawhid siya pa Allah Ta'ala, kimahagad siya pa Allah Ta'ala. In Allah Ta'ala aungan, in Allah Ta'ala aung sifat niya, amun tumangod ka niya, diin ng kaya baitan halam sin Quran, iman sin Rasul niya, inyad to akida. Kimahagad ka mga malaikat, inyad to akida. Kimahagad ka karasulan, inyad to al-akida. Kimahagad ka adlaw akhirat, yung paghisab, yung katan, damit yan inyad to umat muslimin, inyad to hati ni amunad to yung pagtakon al-aqida. Damit yan, in mga kamatauran, ulama, dengan mga salaf, inshallah, yung kalimat salaf, kauntar. In mga ulama salaf, biyayta nila raisab, iban iyan nila, iban tiyawag nila. In akida, amun akida marayaw, akida sin ahlus sunna wal jama'a, akida sin salafus salih. Niyanan da isab sin mga kamatauran ulama as-sunnah. Na. Hati na yung akida man jari mutahon as-sunnah. Mataw din ang mga salaf imiyan. May taayad to in mga kamatauran ulama, imiyan sila in akida marayaw, amun akida sin Rasulullah, iwan sin salafus salih. Tiyawag nila as-sunnah. Laong na wadhalika litamayyuziha an aqaida wa maqulatil firaqid dhallah. Pasalan laong na insiyad to namiddai. Daing ha mga uno-uno na akida, iban sim mga himumungan, sim mga tumpukan na lalaw. Bidda. Namiddai in akida sin ahlus sunna wal jamaah. Dahil ha mga uno-uno na akida, iban sim himumungan, ilmu, sim mga tumpukan na law. Sabab law na لأن العقيدة الصحيحة هي عقيدة أهل السنة هي عقيدة أهل السنة والجماعة. Pasalan law na in akida marayaw, akida marayaw, siya na law na in akida sin ahlus sunnati wal jamaa. Ubos may tayad to. Law na mustamiddatun min sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam allati hiya mubayyinatun lil Quran. Sabab law nin akida marayaw ini amunin akida sin ahlus sunnati wal jamaa, in siya inilong na si madig.
iman kiyawa dayang hasunnat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sarta law na in sunnat yan amon sunnat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, siya na inilaw na in nagpatarrang sin Quran al-Karim. Hangkan na in akida ahlus sunna wal jamaa at wakan akida marayaw pagngalan day sab siya sunna sabab kiyawa siya inireng hasunnat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasalan in sunnat si Nabi sallallahu alaihi wasallam, siya na ini nagbukiskis o nutay ni siya na ini nagpatarang sing Quran hangkan nariman jari hati humajing Quran di kau humati sin hadis atawakan sunnat si Nabi sallallahu alaihi wasallam. So bihaon umat si Nabi sallallahu alaihi wasallam ang kato dua in akida nakawa na to na damik yan in kalimat al-aqida ngiyanan sing kamatauran ulama us-salaf in inilog na as-sunnah. Maita siya ngiyanan as-sunnah nasabot tara in sabab biya na sin amuin nasabot tahay do niyon. Sampay kamatauran deng ha mga ulama salaf atau kan kayman deng ha mga ulama salaf kad allafa ba'd as-salaf kutuban fil aqidah. Sampay kaiba nandeng ang mga ulama salaf nagtaalif, naghinang sila kitab. Naghinang sila kitab ha-aqida mismo asmauha as-sunnah. Ngiyanan nila in kitab nila amun tialif hinang nila ron natungod sin aqida, ngiyanan nila as-sunnah. Sabab hapanghagad nila in aqida sin ahlus sunnati wal jamaa di man jari gumawa deng hapamando hasunnat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. So, aminin suway na to pandurahan umat si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amo ini insuway na to pandurahan, ha? In akida, pagtahon suway na to kawaon deng sunnat si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di man jar in akida pot-poton na to hajakid, kawaon na to hajak si sumano siya, bang aon gaunggungan mo. Akida pagtahon lamod deng pagtuhan mo pa Allah Ta'ala, pangasubok kaw bisis deng hadis si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabi, kama bihan. Kama bihan. Di taman jadi pangakad-ngakad. How ning proof? Deng hadis si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakan ning kamatauran ulama atau kan kaywanan ulama deng mga salaf sampay naghinang sila kitab ha-aqida mismo sa ngiyanan nila as-sunnah. Naam. Deng mga ulama na kauna salaf naghinang kitab hatungon sin akida amo nain hambuk imam dakula madhab kakilahan sampai pa zaman ini biya na kan al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Amo ning pagtawon al-Imam Hanbali. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal naghinang siya kitab. Ngiyanan na yung kitab ni as-sunnah. Inhalawon sin kitab pasalan pag-akida. Bihanday sa binambok alim بأنك ابن أبي عاصم وغيرهما كثير iban pa kayo ibanan mataod pa mga ulama nagtaalif naghinang sila kitab hatungon sin aqida ngiyanan nila as-sunnah inyo to si mabut hadya kita dua dayng ha mga ulama sin salaf na damikyan intungon sin al-aqida in kama tauran damikyan, kaiwanan damikyan ulama, ngiyanan nila in akida, usuluddin. Ha? Damikyan, aw mga ulama, ngiyanan nila yung pagtagon al-akida, usuluddin. Laong na may tayad to tiyawag nila usuluddin. Laong na, dhalika anna millatan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ذلك أن ملة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى اعتقادات وعمليات pasalan law na in arama si Nabi alayhi salatu wassalam na bahagi parwang kabahagi amo na law na al-i'tiqadiyat iban law na sin amaliyat hati niya amon parakala halaw sin pangantayan ito i'tiqad. Hambuk parbahagian amon lang ning parakala al-i'tiqad. Inhi karwalong na parbahagian amonin
amaliyat. Kakahinang, connection sing kakahinang ito. Ang gawta maram. Law na wal muradu bil amaliyat in maksud law na simpagtahon al amaliyat ilmu syara'i wal ahkam al muta'allikati bi kayfiyatil amal. Amo na law na in ilmo paghati mo sing kasyara-syaraan. Paghati mo sing kasyara-syaraan iban sing kahukum-hukuman amo in aun parsugpatan biya diin law na indagbo sing pag-amal. Imisal niya law na kaahkam salah. Biya na sing hukuman sa bahayang. Inyat to pagtakon amaliyat hati ni hinang. Mostly kuan ini. Hinang sing ginawaran. Was zakah iban na sing mga zakat wal buyu' pagdagang para kala muamal hatabo iban sing kaiwanan ini pagtakon inlaw na amaliyat. Okay liha. Aw pagtahon day sa pagtahon long na al-amaliyat inya tulong na far'iyah. Ato akan furu' sanga. Sima nga amun sanga sin aqida. Inya to pagtahon day sa long na far'iyah. Fahiya kal far'i li ilmi al-aqida. Insya long na biya sa separati sanga long na sin ilmo sin aqida. At ini mga hukuman sin fikhi, hukuman sin sambahayang, hukuman sin zakat, paghati sin mga katanhinangon ini far'iyat atawakan ini uno amaliyat sabab ini sanga hadja siya law na sin pagtakot al-usul amuin batang mahukot amunin akida sin ahlus sunnah atawakan akida ng Islam. May ta'yad to in akida siya in tiyawag siya in tiyawag al-aslu hati niya found uno tayo ni amuin puunan batang may ta'yad to siya in asal law na lianna al-aqidata ashrafu ta'at pasalan law na in aqida siya na inilaw na in sa taas pagtaat. Allahu Akbar. May ta'yad to in aqida kiyanganan siya asalan puunan hati na to marayaw may ta'yad to in aqida kiyanganan siya puunan sabab law na in akida ini amo na sa taas pagtaat fa Allah. Allahu Akbar. Wali anna sihhataha syartun fi qabuli al-ibadat al-amaliyah. Pasalan law na in mabunnal in pagtawon al-aqida. Hati niya bang mabunnal in pagtawon al-aqida. Amun dumayaw inyad tulong na syarat siya yadto hikatayma sin mga ibadat amun amaliyah hinang. Dungdungan na to marayaw. In aqida ashrafu ta'at pinakamataas pagtaat. Pinakamataas level sin ta'at fa Allah. Pasalan in aqida indi bang siya rimayaw syarat in pagdayaw sin akida, syarat yadto hikatayma sin mga kakahinang murwain. Biya na sin sambayang, biya na sin zakah, biya na sin saum, pagpuasa, biya na sin paghaji, biya na sin katan, hinang parsupatan mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nang na landok delikado ini umat si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sarta suway na to dilan halakay pagtaon akida. Bima namang nalarakin akida mo, larak din katan sa mapunan. Mabakaw kumaon mga mangga, tuwi na ko magtanom. Biya din kakaon mo mangga wang kaway puunan. Himutang tana. Mabakaw muso alam simbay mo, bang mismo imbatang tiyanom mo ay roonda, jimato. Biya din ka bunga. Insan bayang bunga. Misan pa isa siya inilong ta. Insan bayang sanga. Inakis ni Sheikh. Hangkan na inakida, suway ta ini, hamparhon marayaw umat si Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasalan, siya na iniimbatang, puunan, sin pagtuhan, sin pagtaat, fa Allahu subhanahu wa ta'ala. Law na fa idha fasadatil aqidatu lam tuqbalul ibadatu. Bang na larak nagkangi in pagtahon al-aqida way tuod long na atawa kandi tuod taymaon in unu-unu ibadat.
wa batala ajruha, iban nabatal day sabing pahala niya. Bang nabatal, unin makawa mo, unin mahasil mo. Hangkan na, daakon kong ginhawaran ko, iban singkatan kimi kita kato taniwihaw. Ummat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hinangon na tuod marayaw, sarta ang gautaan na tuod marayaw, sarta hamparuhod na tuod marayaw pagtamon akida. Sabab mayta, bang di mayaw inakida, insyaallah ingkatan dumayaw sa bang kimangin akida, tartanto, misan pa kaw nagtuyo, nag-amal, bangin akida mularak, di dayad to, tayo maun kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala, sabab syarat yan tulaw na hikatay mo sin amal. Kama kala, ta'ala, biya na lang na simparman sin Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Surah Az-Zumar ayat hanggatus ka naman taglima. Na. Ima na sin ayat sin mahasot si Allah among biyas sa tahay doon. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ Iban bunnal tuod na kapag wahi na kami maun kay mo o Muhammad. Wa ilal ladhina min qablika, iban madto pa mga sila na kauna rin kay mo o Muhammad. Lain asyrakta, na bang hadya kaw nagsyirik, layahbatan na amaluk, tartan tutuod, mabatal na inamal mo. In syirik, bang kaw nagkapag-syirik, bima na wayroon mo hiyam, parin akida mo. Wayroon mo ingat, inakida mo, wayroon di mayaw inakida mo, bima na larak, inakida mo. Dahil nga sabab yan, nabatalin amal mo. Wala takunan na minal khasirin. Iban bunnal tuod, tartanto ikaw makalamod ataw kan mahinang denghan mga taulusong lugi. Lugi ikaw. Mahuwat-huwat ko nag-ibadat sa kalinakida mo larap. Na. Laong sinambok alim sing Islam, qala Ibn Abil Izz, fi muqaddimati syarh at-Tahawiyah, nasambot niya hapanagnan sing kitab at-Tahawiyah. Amma ba'd, law na fa'innahu lamma kana ilmu usul ad-din ashrafu, lamma kana ilmu usul ad-din ashraf al-ilmi إذ شرف العلم بشرف المعلوم. نعم. لو na hatatkala law na inkiaunan sin ilmu usuluddin, mayta siya na hinangyad tulong na ashraful ulum, pinakamataas ilmu law na in usuluddin amunin akida, إذ syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Pasalan law na in kataas sin ilmu, sabab law na sin taas sin piyangadji niya roon. Na, sabab in akida, in pangadji umurnon pagtuhan. Allah. Hangkan na timaas sin akida, timaas sin ilmu, hatungon sin akida sabab sin piyangadji murunhaon pagtuhan mo fa Allah. Hangkan na yan, law na ashrafut ta'at, pinaka taas pagtaat. Wa huwa al-fiqhul akbar bin nisbati ila fiqhil furu'. Siya na law na ramik yan in akida, amo na law na al-fiqhul akbar. Fiqhu, amo na law na yung fiqh, akbar, malaggo. Bang mo yan law na i-compare man to pa fiqhul furu' amon, sanga. Dahil nga sabab yan, inhambok imam sin Islam, biya na Abu Hanifa, rahimahullah, sampay naghinang siya kitab, piyon niya, dahil nga mga usulod din, niyanan niya lang na Al-Fiqhul Akbar. Si Abu Hanifa, ang kitab niya Al-Fiqhul Akbar, inhalaw niya amunin pag-akida, madto pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Na. Dihay ni, lumaton kita. Uno yung pagtawon damikyan ahlus sunnati wal jamaah. Sino ahlus sunnati wal jamaah? Laong na hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. In ahlus sunnati wal jamaah, sila na laong na im mga lundang panunsin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iban hisiw-siw na imiyagad
madtukan nila, miurol halimpa nila sampay hadya pa adlaw kiyamat. Bangkaw miyakad kan Abu Bakar Siddiq, miyakad kan Umar ibn al-Khattab, bangkaw miyakad madtukan Ali ibn Abi Talib, iwan kan Abdullah ibn Abbas, iwan sin kaiman ng mga kasahabatan si Nabi sallallahu alaihi wasallam, miyakad ka akida nila, iyakad mo yung kabayaan nila, iyakad mo yung pagtuhan nila, iyakad mo yung katan, ilmu amon hindo nila, in ikaw ahlus sunnah wal jamaah. Nahangkan na, yung mga Shia, bukon sila ahlus sunnah wal jamaah. Sabab, wayroon nila, iyakad in sahabat si Rasul sallallahu alaihi wasallam, gaman kiarukalan nila, gaman hiukom nila murtad, hiukom nila kufur, nagkupor in sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amura lang ng pila sahabat, biya na sin riwayat, di matungmad to ang mga kakitab-kitaban nila. Ang kaibanan pito, ang kaibanan tura rin ang mga sahabat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hapakuhanan sin sahabat nagkupor amunin Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq, iban na sin Umar ibn Khattab, iban na sin Ali ibn Abi Talib, iban na sin Amurahi Ali bin Abi Talib, maksud Uthman bin Affan, iban sin Umar ibn al-Khattab, sila yadto imuna nagkufur. Sampay magdua sila, nasambahayang nila, ipanglanat-lanat nila yung kasahabatan si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ipanglanat-lanat nila. Bimana, in sila, bukon sila, ahlus sunnati wal jamaah. Sabab in ahlus sunnah wal jamaah, sila na in sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, iban miyagad, imurol, imupi, ha mga panghindo si mga tauyad to sampay na sadya, maabot in adlaw kiyamat, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Damikyan, in ahlus sunnati wal jamaah, sila nalaw na al-mutamassikuna bil aqidati as-sahihah, al-khaliyati min shawaibil bid'ah. Sila na inang gagayunggong laong na aqida bunnal, marayaw. Sila na inang gagayunggong mattan aqida bunnal, al-khaliyati min shawaibil bid'ah. Amuin wayroon kaya lalamuran sin lumi deng hamang hinang bid'ah. Na, wayroon kaya lalamuran sin lumi sin hinang bid'ah. Wal khurafat, amo mga kakahinang wayroon tud parsumpatan paakamah. Amo na inilaw na wahi al-aqidatu allati kana alayhi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wattafaqa alayha ashabuhu radiyallahu anhum. Amo na inilaw na in aqida amuin doon in Rasul sallallahu alaihi wasallam, piyag aqidahan niya, sarta piyag hambuukan sin mga kasahabatan sin Nabi alaihi salatu wassalam radiyallahu anhum, radiyallahu anhum ajmain. Piyag hambuukan sin kasahabatan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, iwan na laong tasim mga miyakad kanila. Naam. In aqida sin ahlus sunnah wal jamaah, amo nang paghambukan sin mga sahabat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian in ahlus sunnah wal jamaah, mayta silang yanan ahlus sunnah. Mayta silang yanan ahlus sunnah. Laong na li'amalihim bimuqtada sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mubayyinati lil-Quran. Pasalan law na kiyanganan sila, sabab sila na ini imammal sin kamaktunan, sin kamaksuran, sin sunnat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, amuin nagpatarrang ha Quran. Amalan bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, panghakad nila, pag-amal nila, hasabda si Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaykum bisunnati, na law na panggayunggong kamo, hinangan yung sunnat ko, wa sunnati al-khulafai ar-rashidin, al-mahdiyyin min ba'di, addu alayha bin nawajil. Hinang kamo, gayunggong inyo, agarin niyo, in sunnat ko, iban sunnat si mga khulafa ar-rashidin, amoy mga kihadayatan po asko, kita mo, kaya hidayatan, law si Nabi sallallahu alaihi wasallam, in sahabat si Nabi sallallahu alaihi wasallam, labiluwa, in mga amun khulafa ar-rashidin, sila yadto,
imbiyayta si Nabi sallallahu alaihi wasallam mga manusia kaya hidayatan na puas niya hati niya puas kawapat kaniya sa mga Shia sila yad tulaw ng panagnaan nagmurtad bang maasuhon may tain in Abu Bakar nagmurtad may tain Umar nagmurtad pasilanlaw na iyakaw nilalaw ng pagnakura dahil Ali ibn Abi Talib. Uy, in Ali ibn Abi Talib buhi-buhian kaya kausan ni akawan siya nakapagkain na isog sin Ali ibn Abi Talib. Inyad to manunjuki kabatilan in daawa nila. Nang inyad to manunjuki kabatilan katan in daawa si mga sila Shia at tawakan Rafidah. Na. Addu alayha bin nawajid. Gayong gingin yulong na marayaw. Simbaka baka ang niyo. At niya mangamsoy kita niyo mangamdos hapang hindo si mga khulafa ar-rasyidun. Naam. Sa mablong na yung mga khulafa ar-rasyidun, iban si mga sahabat, hum ya'lamuna anna hadyan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam khairul huda. Faqaddamuhu ala hadyi man siwah. Sabab kaya ingatan nilalaw nga si mga kasahabat kan si Nabi sallallahu alaihi wasallam, iban na si mga khulafa ar-rasyidun, bunal tuod laong na impang hindo si Nabi alayhi salatu wassalam sa rayaw-rayaw pang hindo dahil nga sabab yan piyauna nila laong na impang hindo si Nabi sallallahu alaihi wasallam dahil nga uno-uno mapuas pang hindo dahil nga Nabi sallallahu alaihi wasallam. So ibihan ni Ahlus Sunnati wal Jamaah. So ibihan in nagbukal Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ingkatan ilmu kawaon din nga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kawaon din nga pamando si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukon kiyabaita na sin hadith na may tanin hadith biyainin arimulong mo kiyabaita sa sin imam biyaini na so mga bihayan pag magkarugtol sin kita niyo mga kakuruhan na mo magpaka-encounter kita niyo bihayan aun waktu baitaan mo na inimbaita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam para kalayan suwaya rin hinangon na to sa injawab kayo mo, inakisab lang na siguro ko biya ini. Na, bang kita ni hunnal, niya magad Ahlus Sunnati wal Jamaah, paunahon na to impamando sin Nabi alayhi salatu wassalam, dahil nga uno-uno pamando sin katan. Sabat sin basa biya, inakaman na to, magtuod pa amon, simple lang. Simple lang. Di na ko kalihan magpahunit. Ma ja'ala alaykum fid dini min haraj haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon ka muhina nga napag-aka niyo, ikaw nit napag-aka man niyo, ikaw nit. Akad nadya kaw. Habautan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ubus na yan, piatarang kato tani umat sin Nabi alaihi salatu wassalam. Yan na yung pamindo, yan na yung pamando, yan na yung panghati. Makad na sadya kita niyo. Di taman jare palihon in ununo pamando dahil nga pamando si Nabi alayhi salatu wassalam. Kaya ito Ahlus Sunnah. May giyanan na isab sila al-Jamaah. Tinanabaki nagdoon Ahlus Sunnah o pagtakon al-Jamaah. May ta isab giyanan sila al-Jamaah. Laong na liannahum ijtama'u ala atba'i sunnatin Nabi ala ittiba'i sunnatin Nabi alayhi salatu wassalam. Sabab laong na yung mga tao ini kaya nganan sila al-Jamaah in sila laong na nagtipon, nag-ijtima, naghambuok, hapag-agad, hasunnat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naghambuok, nagmaupakkat, magad, hasunnat sin Nabi alaihi salatu wassalam. Bang kita noon na Ahlus Sunnati wal Jamaah, di kita niyo man jari magmuparik ding hasunnat sin Nabi alaihi salatu wassalam, uno-uno yung pamando sin Nabi alaihi salatu wassalam, hapamaham sin mga sahabat, suway na to akaron. Subay na to akaron. Ampan, di na to akaron. Imbayta na to, inilaw nin ang isim madhab ini. Hoon in madhab, diyari kita niyo magmadhab. Sabab yung mga ulama, sin kita niyo, biya na sinupat madhab, sila na ini in nagbuki ki sin hadis, iban sin pamando sin rasul. Sila na ini nagpatarang sin mga hukuman, hauno-uno in kadar kaya pahaman sin sila. Sa
asal kita niyo biyabaytaan. Asal imata ini nagbibin. Bangin pamaham na mo ini, in ilmu kaya pamando na mo, ando nag-conflict, nagdugtol na, iwan sin hadis, sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, biinan niyo in pamando na mo, kawaan niyo in hadis. Kawaan niyo in hadis. Misan pa madhab. Bukun bima nari kita man dari magmadhab. Manjari kita magmadhab, bangin madhab yung masing-masing niya makan. Bukun ini pagtuhuma, ha mga ulama, la. Ala kala imyan kam may di siguro na misara mga imam bukun ini pagtuhuma. Sa suway na to bisarahon ini. Sa ini bisara nila. Diaak kita manggayong ng sunnah. Diaak kita manggayong ng sunnah. Imyan isab kita, imyan na sing kaywanan. Namin ni sa blaw nagkapaham mo sin sunnah. Magtori magad ka na Imam Shafi'i. Mangtori magad ha mga tauyad to at ato mga hambali uno-uno katan. In agita hoon in iyang bunal. Suway tuod kita magad sa bukon in katan kaya manda si mga tauyad to 100% inyaon aun waktu inyo umiyagad na to hadis nagdepend hadya sila kaya pahaman nila aun waktu mataod to dan aun waktu sumulang. Bukon bima na sumulang sila na lang. Nag-ijtihad sila mula ting kihatian nila. Gaman nagpahala pa sila. Sa manghabihaw kihatian tana nagdepende sab kita ha mga ulama among nagkahati suway kita niyo makad ha kasamunalan yan in ahlus sunna wal jamaa sabab law nin al jamaa kaya nganan sila naghambuok sila nagmaupakat sila pag-akad sa sunnat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma ajma'a alayhi salafu hadhihi al ummah iban uno-uno na in kaya paghambuokan sin salaf amon sin ummatin hati na nakauna sin ummat ini biya na sin kasahabatan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam fahum qad ijtama'u ala al-haq im mga tao yan tulaw na nakapaghambog sila kasamunalan wa ala aqidati al-islam al-khaliyati min asy-syawaib iban ha aqida sin Islam amo in lawng na lapas wayroon connection hauno no lummi biya na sin hinang bid'a iban sin kaibanan wa aydan iban damik yan laong na faqad samman nabiyyu alayhi salatu wassalam ngiyanan si Nabi sallallahu alaihi wasallam in ahlus sunna wal jamaa ato kan jamaa al firaqun najiyah al muttabi'ah li sunnatihi sallallahu alaihi wasallam iban laong na in firqatun najiyah ngiyanan laong na firqatun najiyah tinya tumpukan lapas sarta hapangakad nila pangakad niya laong na sunnat si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wahum ahlus sunnati wal jamaah. Sila ini umat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in pagtawon jamaah. Matanya landuk mahaba in pakaradyaan ini sumakawa mamarahina in makakawa kita niyo lasamaniyo tiyo pasalan biya masuk na yan in waktu maglilisag siyam na in waktu na to maray pamangabihad tora maray tangbuson ko in laong ta himumungan ko hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam may ta'yad tulong na kiyanganan ahlus sunnati wal jamaah wa kan nasabot yung kalimat jamaah biya na sin hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ka riwayat Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhuma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna ahlal kitabaini iftaraku fi dinihim ala 72 millah. Bunatod lang na in mga tumpukan amon nag-ulin dua kitab, tumpukan kaya parahan dua kitab. Nasara man sin Yahud. Nagpulak palik sila lang na pag-akaman nila sampay na bahagi sila nagkakapituan tagdua ka bahagi. Wa inna hadhihi al-umma sataftariqu ala 73 firqah. Nabunatod lang na in ummat ini, ummat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam makapag pulak ka na't sampay makakapituan tagtutumpukan laong na kulluha finnar illa wahida katanin tumakasud palang apinar ka jahannam amura laong na in wahida hambok tumpukan wahiyal jamaah amuna laong na in jamaah hangkan na kiyanganan ahlus sunnati wal jamaah in kalimat al jamaah damikyan tiyutat sin Nabi alaihi salatu wassalam deng hamang hadith niya murah-murahan in kaya bahagi sing kami tay manghud nga romyan magmumfaat sarta kalukaluraman matarang iban kihatian niyo
in mga panagnaan pangadjian sin kita ni harom yan insyaallah kasupatan pasin kita niyo kakanapan pasin kita niyo bang kita niyo busan pa sin Allah Ta'ala umul murah-murahan jazakumullah khairan magsukol ha mga katawtay manguran amon di magbati laol maayo masuok amon yaon sila himuhon daw kimikita naman sin programa sin Islam TV sin Nidal Islam Foundation dahil di halupa sa buwangan siwo dayan kam mo hula iban nyari kam halaw sin hula Pilipinas salam doan hadya kanyo katan murah-murahan jazakumullah khairan bang maning kita niyo piyari halada sin Allah Ta'ala wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ibalik ko inimumungan mari pa President sin Nidal Islam Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga balanggungan sing kami, alhamdulillah. Yato na in pangadjian sa Rayaw-Rayaw. Amuin mapatot na tuto dito. Hitaw palang simbigidan tong nato sa paganggaw taan. Karna amunad to inamuin isuksin. Ini pag-agama. Amin kaunahan lang tayo puton sin tiap-tiap Muslim insyaallah ta'ala dawag bang wayron akida sinambok tao na ano kay lupas misan na kita magtuyo maghinang bang di magakadiwan sinamuin ini diarasin pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam piatarang kato na tanto lupas sa dyan to katantan murah-murahan mga yadto manyan kamo nakaalok ka mga waktu ini na itukbal na madya kaniyo imbiya mga sasalam-salaman sa pagsukor ang mga sila amuin wala na mo tasiring ha panagnaan sampay pawhayaon amuin ini asupaya sadya ini programa na to ini di siya laong ta umangi ataw mabugto na pagsukor kaniyo puas dahil na pagsukor pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya na sinagising kami in parkala ini bukon ini laong ta amoy ini hinang siwi hinang dakula parkala dakula sabab karna ini panawag-tawag taring diha ini kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ang kanna pagtawakon na mo in lokal ini laong ta halaman dahil nga mga halaman sin suka na murah-murahan si mabaya lumamod di amoin imiban kamo magbubo sinamin halaman ini na sumambo siya marayaw bang siya sumambo marayaw inya tulapay kita niyo katantan limamod insyaallah subhanahu wa ta'ala na manjari ini itokbal ko magbalik pa ko na to kalasahan in microphone maghatam sa pangadyan na to waktu ini palit pagdosa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin magsukur President Nidal Islam Foundation Katon Zakaria ang mga long taalikat mumungan kaya tukbal ng katuhain doon sarta biya na sinagi ko kaina magsukur hakatan amoy masi timutuko ha programa sin kita niyo Allah subhanahu wa ta'ala na maingat tumungod sintumbas matop ha mga pulasang sa sin kamukatan saran na sa limano siya di dayan makarihil tumbas tuod sa mamarahin na Allah subhanahu wa ta'ala nakaingat sin uno-uno manot maslag na hinang sin kita niyo bangman insyaallah tayo maundain long ta amuin aamalan na to katan ini sambat dasin presiden na to kaina jambangan ini dahil mga jambangan sin surga ang nakad pa yung tiap-tiap jambangan ini maglari bubuhan Amo na to maglari mahumbalin lupa maglari daran ang tuwig na supaya sumambok tumaod pang mga magbugo nga sampay makabunga magbunga na aun waktu aw mga magdatong misan isa binhula tayo ni magdatong in El Nino magkulang yung tubig mo misan in water district tayo noon magpangamot da nabiyayan nabiya da saan sin dakwa at tawakan diha ini kahalan aw waktu yan tuod nalabi luwa na mamong na ako kanapatuan sa Karya Muhammad jazakallahu khairan
Amo pagyanon dahil to hawlas sang sa mo paton sa kulo kairan nang to dato nat manjali sa buton namo sa ambok kami long ta makasaksi ini dahil nga mga paglugto mo tuod sampay kimuot ko rin habol sa mabang man makapaabot dakita niyo katan Kita nyo katan. si amon amanat yari napasan na to dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. So inyad to na aon waktu magdatong ni sa yung El Nino bihan. Na mo na. Na marawat dyan yung biya mga sumbuhan-sumbuhan mo roon at tawagan mo, tuburan mo yan. Tuburan. Wayron pa iabutan El Nino. Na mo na yan. dato. Alhamdulillah, insyaAllah, masih-masikitan yung halong taupik sa Allah Ta'ala. Masih-masikitan yung halong karayawan ng umat muslimin. Sampai kain na yaon, yari pa tuan istoryan ko na kalo makapag-meeting na kami ba mga Inshallah. kaulamaan na yan naon na rin sa mga kaulamaan na to Na sa sambuangan lupa na pagkukulan sa kita yung kataan. alhamdulillah. Sana way pa yan na turnover na mo pang mga ulama, majlis, ulama sa sambuanga. So, kain na rayaon ba natangos na bayad na matanam yung lupa bang kita yung mga di ka pagsukna yung mula patuan o Mo rin mga abutan. amo rin abutan way na pagduwa-ruwa Inshallah. aon abutan na inshallah kalo pamahalayo kun rin gani daw Islam biya din yung process simpagkuhol inshallah free sarta amra kuanin mga kasto-kasto na to magkaliad to na di nato kahunit Naman. ay lupa sin Muslim yon nga nang lupa sin Muslim sin kita ni sin Muslim di na maluag sampay tiyahunan pakita niyo inshallah magtanong-tanong man to ang lupa masuok yan da talabaan higad danda o sindan marayaw bisan uno-uno sa sakatan sumod sarta Inlupa mombal. ha Inlupa. iban mahumbal sarta Oh. pag uma-umahan mare misan janap-janap pa dyan pagkali sa anin law may tumarayaw to ubos mabuntol bihan patag marayaw to din lupa masya Allah na magsukur kita niyo pa to ng barangay captain sin talabaan Talaba. diyan na kan Honorable Usman kalo pang kinukuan niya inasawa niya doktora doktora sila hindi mga nagpara kan hula sila to din sinuport kato sampay Alhamdulillah. matuod mga commitment nila o dito mga dan na hinangan nila kato ito so mura-murahan bang man tiyay masin Allah ta'ala amal na to katan Inshallah. mga uno hindi mga ulama kalau mag-update na kato hindi mga karayaw sin kahalan sin kita yung katan so rito nadya patugtuhon sin kami salam dua sa mga katotay mahuran kakasi mayo masuok di magbati laol maray dumuan na kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma ij'al hadha al-ijtima'a ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyan wa la mahruma اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين